non parents pom non dam lok nya nane non tham dang lo mati di edom bidak lo Nah, kayak gini ya, Pak. Nang party pucin ini. ni nang kan SMS am video mati ko Ni lang lihat lo. Lo bis mana bang acong mat. Mungkin nang kang on cek ke sini. nang da ko pai on ta chido jitong lok chilo Langsung lo li ta lo cengke. Ni nang kan acong lo ni kan tinggi kan lo. yo nama rong dam tunang ada enjoy dam tunang di da ko an ma kenjat nang kapre adi po kan ke di ekon thanong le dalo ajat long le dalo Ini lo Pak. Itu jak nih grass long sih. No. enjoy dam tulong ko pala ma nang ada jitong lo ma dam dun balo Dulu nih apa nih ke? Alah kan tak tahu. Duty berang mati kok. Lah tolong grass tolong burcok lo. Kosong lo, tak kan kayak bolam lah. Oh, cok lo bolam lo nih, cuma mani bom lo bolam lah. Kan aku duty dalam nang gua. Abang lo problem ke? Itu ke? Iya kan jadi. Ini kita mau bilang Pak. Ada hashtag kali itu ke don versi itu kecil maksudnya. Aku tak bisa kalau bilang. Aku mau udah lihat bu. Tapi tak mau cuci nang di dalam. Ayo deh. Ni kesel nanti orang nang tuh nih menikah eko kecil dapet. Nang ke garis nang long alo. Ni kalian kecil cuma garis kecil nang long nanti lo cekok. Ni itu yo nang bat kan nang long lah ban pun tadi ke baca wilayah yang tahu lo. Ada daman bu. Nama. Deh. Nang parfum ini ngerokok lo bunyi. Ada anjir pun kau kan nana kau. Deru ibu ko ba itu yang tadi kan betul. Nana dakmat mati kau ya. Tu nam rifle bang tu pun. Deru putih ni keng medam meride. Cokol ti. Jam rap. Oh shit! Ke garita ave ko ba. Nang pun po dakmat nang mati kau abis. Run. Non dam ada pakai bom loh. 哎呦我的妈！